sekokotlelo seo phumotsang ha bophelo bo le boima. It's a pillar that you can lean on when life is tough. Ba le utlwisisang hantle ba re ke sejo se monate. Those who understand it say that it's a sweet fruit E matlafatsang moya wa rona hobane nama re e matlafatsa bosibu le motshehare. that gives strength to the spirit, because the flesh is strengthened day and night. Jwale baratuwa le metswalle re tloa lentswe Now, beloveds and friends, we turn to the word mo teng thapedi ke hore where the prayer is. re fumane tsohle tse lentswe le tsebang hore re etsetsa tsona. That we may receive everything that the word can do for us. Hobane beke e telele ka pela rona. For the week ahead is long. Baratuwa le metswalle ba bang ba rona Beloveds and friends, some of us, lentswe lena le re thusa hore re ka tseba ho ka phela. this word helps us to live. Hobane ke mo bohlale ba bophelo bo tswang teng. For this is the wisdom, this is where the wisdom of life comes from. Jwale hona le ba bang ba kekebeng ba tseba ho phela ntle le lona. Now there are others who cannot live without the word. Le ha ba ka ba leka ho iphapanya ho le hokae. Even if they try to ignore it, Empa ka baka la hobane le fana ka matla. but because it gives us strength. Jwale bomme le bontate ke ka hona re lokelang ho bokana kwano. Now, brothers and sisters, this is why we gather here Re tlo utlwa lentswe la Modimo. to hear the word of God. Ho roriswe lebitso la hae. May his name be praised. Re tlo ya lentsweng la rona. We are going to our word Testamente ke ya kgale. in the Old Testament, Buka ke ya Esdras. the book of Ezra, Kgaolo ke ya borobedi. chapter 8, Temana mashome a mabedi a robileng mono o le mong. verse 21 Le temana mashome a mabedi a robileng meno e mmedi fela. and verse 22 only. Tsietsinta le tswalo Umamele tapelo, umamele, ukukwe murena, ukukwe mo, zie tinzale twalo, Kibita huwena Kibita hu Umamele tapelo Umamele Lentswe la ka le fihle, lentswe le fihle tulong tsa mo. Ale ke le finyele, ale
phuthego ya modimo e ratehang ha le fumanehile le ba le ya ka tsela e latelang. Ya re sa le nokeng ya Ahava, ka bulela letsatsi la ho itima dijo. Re tle re ikokobetse pela modimo wa rona, re ikopele ho ona leeto le letle la rona, le la bana ba rona, le la dintho tsohle tsa rona. Hobane ke ne ke le dihlong tsa ho kopa sehlopha sa bahlabani le bapalami ho morena, hore lwantshetsa dira tseleng. Etswe re ne re boletse ho morena, ra re letsoho la modimo wa rona le ema ho bohle ba o batlang, athe matla le bohale ba ona di lwantsha bohle ba o furallang. Lena ke lentswe la modimo phuthego e ratehang ha re fumane ka palo e nngwe e fapaneng ya Sesotho. Then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek him the right way for us and our little ones and our possessions. For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because we had spoken to the king, saying, the hand of our God is upon all those for good who we seek in him. But his power and his wrath are against all those who forsake him. Amen. Jehovah motsamaisi, Jehovah motsamaisi, wana
Ariete thapelo e khutshwane. Let us pray. Modimo ya matla hohle ntate a rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Ke o senga letsatsi ntate a rona ya mahodimo. Modimo re a se hopola se lekane. Se re kileng ra se tlama le wena hore di sontaha. Nako ha ile e tshwanang le ena konyana ntla le hodimo. Re tla bokana re mathele ntate a lokileng. Modumong wa lentswe la hao ntate a lokileng. Te modimo re tlo batla bohlale le matla. Modimo bophelong bo re adimileng bona. Modimo re ntse re le batho ba senang letho ba sa tsebeng letho. Wena o sethabelo sa rona. Jwale re dumelle ntate a matla hohle. Ha re atumela lentswe la hao. O tlo kwale tsohle tsa nama. O timetse tsohle tse Satana di kentseng. Modimo o tlo totisetsa matlamo ya o galanelang. Re tla di utlwa wena lentswe la hao. Hobane modimo ka lona. Re bane wona modimo hore bophelo ba bana ba hao bo ka bolokeha ntate a lokileng. Mme ntate a lokileng ka baka la hobane re tshabana le hore Satana o tla qeta ka bophelo ba rona. Re atumetse ho lona. Bua ntate a rona bahlanka ba hao. Re utlwe re mamele lentswe la hao. Re eletswe re hlore ke lona. Re tataiswe re phediswe ke lona. Ka Kriste morena re ene re etsetse tsena le tse ding. Amen. Amen. Bomme le bontate phutheho ya modimo e ratehang. Congregation of the Lord, Hoseng ha letsatsi la kajeno lentswe le re le badileng. this morning where we read, Ke tletswe ke boemo ba hore I am here within the position ha re thola re sheba bophelo ba rona. when we are quiet and we look at our lives, Re bohareng ba selemo sena se re leng ka hare ho sona. we are in the middle of the year that we are in. Jwale ke na le tumelo ya hore Now I believe that re batho re na le ditabatabelo. we are people and we have expectations. Ho na le dintho tse re kileng ra di buisana le modimo qalong ya lemo sena. There are things that we communicated with God in the beginning Tse of ding tsa the year. tsona di ne di jele boima ba bophelo le lefu hodima tsona. Some of them were filled with trials and death on top of them. Jwale baratuwa le metswalle re na le letswalo. Now, beloveds and friends, we are afraid. Le ngongorego ya hore dintho tse re phelang kapo tse re labalabelang hore re ka di fihlela. We are afraid of the things that we can achieve. Hore ana re tlo qetela tse re di fihletse na. We wonder if we are going to achieve those things. Empa ha re sa di fihlela e ka ba o tlo etsahalang ka rona. But when we don't achieve them, what's going to happen with Jwale us? leeto ka ho bakala hobane le sa le letelele. But because the journey is too long, Re santsane re batlana le hona hore re ka lokisa jwang tse ka reng di a senyeha. we are still searching to fix the things that are getting broken. Jwale bomme le bontate re boemong bo letswalo ba bang ba rona le re hlwekisang kutlo ya nnete e phedisang. Now, some of us, brothers and sisters, are filled with anxiety that stops us from thinking. Jwale bomme le bontate ntumelleng Now, brothers and sisters, please allow me re ke re etele ditaba tsa Esdras that we go into the word of Ezra, hore re tle re utlwisise hore boemong bona bophelong that we may understand that in this life,
possible option e re ka e nkang ke efe na? What can we take as a possible option? Ezra kapo Esdras Ezra e ne ile molaodi wa molao was a law person. ka nakong eo ba Israele At the time when the Israelites ba nketsweng kgolehong ka hare ho Babylon. were taken into prison in Babylon, Babylona ha morena Nebukadnezar Babylon in the place of Nebuchadnezzar, ha tlanka le ho nka bana ba Israele, when he took the children of Israel, ha nka Israele kaofela, he did not take the whole of Israel. o bile politically and strategic. He was very political and strategic. O nkile fela mahosana le batho ba bohlokwa. He only took the princes and the important people. O siile fela batho ba ne ba hloka mahosana le batho ba bohlokwa hore ba ka ba thusa. He only left those people that could help the kings and the important people. Ba ne ba setse Jerusalema. They stayed in Jerusalem. Ke ba ne ba sa tsebe le ho ka iketsetsa ditjheso di banong hore Modimo a ba tshwarele. They could not even burn sacrifices that God may forgive them. Ba ne ba setse Jerusalema. They were left in Jerusalem. Ke ba ne ba sa tsebe le ho ka ipalla kapa ho utlwisisa molao wa Modimo. They could not even read or understand the law of God. Ba ne ba setse Jerusalema. Those who stayed in Jerusalem, Ke ba ne ba sena le matla a hore ha dintho di kaka ba ka tseba ho ya ho ba na le matla o ka fetola molao hore fela ba tle ba tswe bothateng. were those that even when they felt helpless, they could not do anything about the situation. Jwale Jerusalema o ne o setse batho fela. Now in Jerusalem, only helpless people were left. Empa ba ileng Babylona But those who were in Babylon, ke batho ba no tsebahala hore ha ba tlositswe Jerusalema le bohle ba setseng e tlo dula e sena molemo. are those people whom that they knew that if they are taken to Babylon in Jerusalem, there will be nothing. Jwale Esdras Now Ezra, hobane Jerusalema e nkuwe because Jerusalem was taken, kapo ba Israele ka ro Jerusalema ba nketswe lebaka la hore or because the Israelites in Jerusalem were taken because ba robile selekane le molao wa Modimo. they had broken the covenant between God. Jwale batho ba o tshwana le bo Esdras Now people like Ezra ke batho ba ne ba poulela selekane se ne se tlangwe bakeng sa Israele le Modimo. were people who were jealous about the covenant between God Jwale and ho Israel. bohle ba ileng ba nkelwa ka hare ho Babylona. Now everyone that was taken to Babylon, Bonyenyane le sebaka se ne se le teng. the little that and the moment that they had, Esdras o na le ka bojohle ba hore a nne a kgutlise seriti le melawana ya Jerusalema ene ba lokela hore ba lo phela ka yona. Ezra would try by all means to bring back the reputation of Jerusalem, Hobane yena mosebetsi wa hae for his job e ne le ho boloka molao. was to keep the law. Jwale bomme le bontate re nakong eo Now brothers and sisters, at the time ba lokelang ho lokollwa when they were supposed to be free, ba qeteleng sekwebo sa bona. when they had done their time, Jwale tsietsi ke hore the problem was ha ba ne ba ya ka hare ho ko Babylona, when they went into Babylon, Nebukadnezar ya hobane o na ba hapile o na tsamaya le masole le lebotho la hae le matla. because Nebuchadnezzar had captured them, he was with a fierce army. Jwale ha ba se ba kgutlela ka hare ho Jerusalema, And when they went back to Jerusalem, ha ba sena sesole se ne se tlameha hore se lo ba sireletsa. they didn't have the protection from the army. Empa tsietsi ke hore Now the problem was, Ezra hante a ye ka mosebetsi ona wa hae. as Ezra was doing his job, Molomong wa hae o na phatlalatsa boholo le bophara ba Modimo wa Jerusalema. in his mouth he was proclaiming the Mantswe a might o of the tshwana Lord. le Jerusalema ya 23 The words like the Psalm 23, ka baka la lebitso la hae. because of his name, O tlabolla moya wa ka, he restores my o soul. ntamaisa mehlaleng ya ho loka, He walks with me in green pastures. o mfile seikokotlelo He gave me a rod se tla ntamaisa that I tseleng. can walk with. O tekile tafole pontsheng ya He has diratsaka. set the table in front of my enemies. Ditaba tseo kaofela All those things
ke tse fihlileng ditsebeng tsa morena arrived in the ears of the king ya neng a ba tshwere nakong who eo. had captured them at the Jwale time. tsietsi ke hore Now the problem is, o rekisitse modimo ya matla, you have betrayed the mighty God. o rekisitse modimo ya You matla, have betrayed the mighty o God. maketile modimo ya You matla have marketed the mighty God ya sa hlokeng thuso ya who motho, does not need help from ya anyone, tsebang go hlabolla motho, who can restore a person. le ya tsebang kgohlong ya moriti wa lefu. Even when you walk in the shadow of death, Jwale morena o batla ho bona taba ena now the king wants to see this. ya hore morena enwa le buang ka That yena this king that you speak of, a na o tla tseba ho le pholosana. will he be able to free you? Tsietsi ya bona ba ratuwa ke ho The problem, beloveds, is leetong le ba leng ka in the journey that they took, tseleng mo ba tsamayang teng, in the road where they were walking, ho na le batho ba sa lokang, there were people who were evil. ho na le mahanyapetsi, There were evil doers. ho na le dinonori, There were witches. ho na le batho ba ne ba leka ka hohle hore ba tlo tseba ho nka tsohle tse ba di tshwereng. There were people who wanted to take everything they Ba bang had. ba bona ke ba ne ba phela Some of them were alive. ka boshodu hodima ditsela tsena hobane ba tseba batho ba tsamayang mona ke ba senang sesole kapo ba senang mane. They walked in thievery because they knew that these people were not protected. Di-opportunity tsena di phela moo The opportunists that lived there, ke batho ba ne ba tseba le ho etsa di-strategy le ho tjheya malaba hore bohle ba tlanka tsela ba tle ba tsebe ho wela malabeng a bona. they were opportunists who set traps to make sure that all those who are coming to them will fall in those traps. Jwale bomme le bontate, Now, beloveds, nna le lona re na le bonnete ba hore you and we are sure of this one. tsela ya baiseraele ho kgutlela Jerusalema The road of the Israelites back to ne Jerusalem se bolokehileng was not safe ka baka la hobane bana le basadi le mehlape le tsohle treasure e ne tlameha e kgutlisetswe ka tempeleng ya modimo e ne se sa protectuwe. because all the children, the treasures, the women were not protected. Ka hoo ha o bala verse 22 This is why when you read in verse 22, o na le mantswe a re hobane ke ne ke na le dihlong there are words that say, because I was shy, hore nka kopa morena bahlabani le bapalami that I should ask the horsemen hore ba tle ba tsebe ho lo re lwanela direng tsa rona tseleng. that they may escort us and fight for us. Tsietsi ke hore bomme le bontate The problem is that, beloveds, hoja monna enwa a ya ho morena a kopa bahlabani, if this man had gone to the king to ask for horsemen, seriti sa modimo se ka be se fokotseile hobane ya itseng ho yena o tla ba lwanela direng tsohle tsa bona, o sa hlahe kare ha ana matla, o hloka thuso ya motho. the dignity of God would have gone down because the one who was supposed to protect them is not Jwale protecting them. motho enwa Esdra kapo Esdrasi o ya utlwisisa Now Ezra understood hore mo a emeng teng o isa baiseraele that leetong le boima. where he stood, he's walking with the Israelites. Ho na le bona hore ba ka kena ka hare ho leeto lena ba fihla mo ba yang ba sa He fella. was with them on this journey that they may arrive where they were going. O na le hona hore a utlwisise He had an understanding ya hore o ka nna etsahala hore ba tle ba felle bobohle ba bona leetong ba seke ba fihla le mo ba tshwantseng ho ya that teng. they may not even arrive where they were going, they will just end on the journey. Jwale tsietsi ke hore Now the problem is o lokela ho protecta ba o tsamayang le bona. you need to protect the ones you are with. Ha ona sesole se o sireleditseng. You don't have any soldiers to protect So you. emeng pakeng tsa wena le tsietsi ya hao ke modimo wa hao fela. What is between you and your trouble is only God. Jwale bomme le bontate a hlokomela Now, brothers and sisters, he realized hore thuso ho tswa bathong e ke ke be ya mosebeleng. that there will be no help from the people. Ke ho modimo fela mo bophelo ba lona le ba bana ba lona bo ka fumana mphomola. It's only with God that our lives may find Dumelleng ho salvation. sena letsatsi lena Allow me this morning ke tsamaye ka mantswe a le ho that lona. I may walk with these words. Ke ho modimo fela mo bophelo ba lona le ba bana ba lona bo ka bolokehang. It is only with God that our lives may Bomme find le salvation. moshate phutheo ya modimo ya ratehang. Congregation of the Lord,
Ona le nako ya ho batho lefatsheng le. There are times where in life, in this world, O yang ho bona hobane o na le tshepo e tiileng ya ho reka di-resource tse ba di fumaneng where you ke tla go to thuseha. people because you know that with their resources you'll be helped. Empa re na le tsietsi. But there's a problem Wane motho wa lefatshe. for the people of the world. Na le mo ba fellang teng ka botho ba bona. Their strength can only end somewhere. Le nkutlwa bo mme le bontate a ke re se ke ra tshepang batho. Understand me, I'm not saying let's not trust people. E tswa bophelo bona re ka se bophele re le ba. For in this world we cannot live alone. Empa ke le ka ho fana ka bohlale ba hore. But I'm trying to show you Hona le nako ya ho motho wa lefatshe le yena a imelwang ke tsa hae. there's a time where the person of the world is also inundated. Jwale ho setse modimo fela pakeng tsa hao le tsietsi ya But hao. there's only God between you and your troubles. Hobane ha o ka ya ho motho wa lefatshe. Because if you go to a person of the world, Ba bang ba rona ba re bona hoseng ho le ho Sontaha. some of them say in every morning on Sunday, Re apere ditai tse phepole re isa lentswe la modimo. we are wearing white clubs, we are taking the word to God. Ha o qeta ha tsietsi e hlaha o sollela ho bona. After that, when the trouble arises, you cry to them. E mong a ka tla ho wena ha o etsahetseng ka modimo e sale o ntso o rodisa ebile o mo phatlalatsa. Some of them will ask you what happened to the God that you've been praying for and you've been publicizing. Jwale wa hlokomela hore serithi sa modimo ka baka la hobane o kopile thuso ho motho wa lefatshe se a tsebe. Now you understand that the dignity of God, because you've asked for help from Jwale o the person, hlokomela goes hore down. ho setse wena le modimo kgahlano le ntwa eo e shebaneng Now le you yona. realize that it is only between you and God to O fight this lokela battle. ho lahla tsohle baratuwa le You metswalle. have to throw everything, beloveds. Esdras wa hlokomela hore Ezra realizes that ha ona moo a ka balehelang teng. there's nowhere to run to. Ha ona moo a ka yang a lo kopa thuso teng. There's nowhere to seek help. Se setseng ke yena le modimo wa hae hore a tla tsebe ho yo kena moya. What is left is Ezra and his God to get to where they're Ke ka going. hoo ha a qala ditaba o re ka bolela letsatsi la ho itima dijo ho lo ikokobetsa phela modimo. This is why when the word starts, it said, I then proclaimed a fast. O re re ikatumetse phela modimo. He says, let us bring ourselves closer to God. Hobane ke ho yena fela For it is with God mo re ka fumanang phomolo. where we can find rest. Ke hopola bomme le bontate. I remember, brothers and sisters, Josaphat Josaphat, ha lokela ho lwana le ba mo hlakahlakanetseng. when he was supposed to be in war, Ke batla ho prove point ena ya hore batho I want to prove a point that as people, ba na le bofokodi re ka se itshepisi ka bona ho isa feleng. people have a weakness, we cannot rely on them forever. Ba tsebang pale ena ba tla o bolella hore Those who know this tale will tell you that ho na le selekane ka potlamang e ne le teng pakeng tsa ditjhaba tsohle tsa Israel. there was a covenant or a partnership between all the nations of Israel, Hore ha o ka etsahala hore o be na le sera se tobaneng le wena. that when there is an enemy that is attacking you, O lokela fela ke o romela lengosa le ditsebise be ba rona re tla theoela teng re lo o thusa ho lwana. just send one of your men to let us know and we will send our army and Tsatsi leo fight. Bebele e re a romela lengosa ho ba Efraeme hore ba tlo mo thusa ka ntwa ya shebaneng le yona. That day they said he sent one of his soldiers to ask for help. Ba Efraeme ha ba utlwa taba tsena ba ikwala mahlo ba mo fulalla ba etsa kana ba utlwe niks. And the Ephraimites, when they heard this, they just turned their backs and closed their eyes and pretended as if they didn't hear anything. Tsietsi ya bona ke hore ba Efraeme ke bana ba botjhaba sa bo Josaphat ba ne ba na le obligation ya ho thusa madi a bona. The problem is the Ephraimites were the siblings of Jehoshaphat, and they were supposed to help, Empa ba hloleha ho mo thusa. but they could not help. Bebele e re The Bible says a ya ho modimo. he went to God. Ha ya ho modimo
o ya rapela. When he went to God, he prayed. Oh Jehova, a ko nthuse o nnele bona matsohong a ka. Oh Jehovah, help me. Ha o ka etsa seo, e mong le e mong ya tla nkgahlanyetsa wa pele motseng wa ka, ke tla o nehela yena. When you do that, whoever comes to me, I will give them to you. Bebele ha Modimo a sa mo nehetse bona. And the Bible says when God has given them to him, Yaba morwetsana wa hae, moradi wa hae ke yena wa pele a mo kgahlanyetsang. his daughter was the first one to come to him. Yaba o lokela ho boloka selekane hobane a utlwisisa hore Jehova mo etseditse ho. Now he was supposed to fulfill his promise because he spoke to God. Empa ba Ephraim But the Ephraimites, ha ba utlwa hobane Josephat o hlotse ntwa, when they heard that Jehoshaphat had won, ba ya ho yena ba lo mo lwantsha. they went to him and fought with him. Ntwa bona Brother Mandla ha se ena ding lo re ka kae man. Their fight, Sis Dorcas, was not that much of a Ke fight. ebile batho fela ba ne ba na le pelo e mpe ka morao ho bona se Modimo a etseditseng Josephat. It was just a fight because they wanted to prove what God had done to Joseph. Utlwa lebaka la bona. Listen to their reason. Hobaneng o sa ka wa re bitsa ha o ne o na le mokgosi wa ntwa ene le ho wena? Why did you not call us when you were facing this Ka war? baka la hobane o robile selekane se pakeng tsa rona. Because you have broken the partnership between Re us. tlile ho tlo fedisa tsohle tsa hao. We are here to finish Ha ba everything. thabele hore monna yeno Modimo mo etseditse ka They mohao. are not happy that God has done something for Ba di this utsitse man. ya selekane se ba hlolehileng hore ba lo se boloka. They are dwelling on this partnership that they could not even take. Empa Josephat ya ba araba o ya ka lentswe le reng. And he answered them and he said, Ke ile ho lona ka lo llela ho lona ha le ya ka la mfa tsebe ya ho nthusa. I came to you and I cried to you, but you did not help. Empa ke ile ho Modimo ka rapela ho yena. And then I went to God and prayed to him. Mme Jehova a neeletsa matshweletshwele ao. And Jehovah gave me all these troops. Jwale ke ho Jehova fela. Now it is only to God. Ke ho Jehova fela. It is only to God. Ratwa ke ho Jehova fela. Beloveds, it's only to Mo God rona re tlo bolokehang. where we are safe. Ke tshabana le taba ya hore I am afraid of this issue. le ba re ba tshepileng That even those that we ba trust, ratwa le metswalle ba fihla na beloved and friends, there comes a time e ba kgathalang ho yona. where they also get tired. Empa But ke ho Jehova fela. it's only to God E mong wa bona that some of them, ha o tlisisa hore ke ho Jehova fela. when they understood that it's only to God, Lentswe la Jehova le re the word of God says o na le leetong a ba le ya. he was on a journey. Hobane a qeta ho hlola ba priesta le ba profeta ba dakone. After defeating the priests and the prophets of Dako, Hanta a le leetong a ba le ya. while he was on his journey, Lentswe la Modimo le ya ho yena le re the word of God comes to him and says, theolela nokeng go down the river o lo dula teng. and stay there. Nna Jehova Modimo wa hao I, Jehovah your God, ke tla romela magwaba I will send crows. a tla o fa nama. They will feed you meat Mme o tla nwa metsi a molatswana. and you will drink water. Mme o from tla the tseba ho fountain, phela. and you will live. Nakong eo ntse o patile In the time where you are dila tsa hiding, hao di o setse morao. while your enemies are O tla o sleeping, dule moo. sit there. Nna Jehova Modimo wa hao I, Jehovah your God, hobane bophelo ba hao mo matsohong a ka. for your life is in my Ke tla o hands. boloka teng. I will bless you there. Ke tla romela le tse jang nama I will send that tse those ne di that, tshwanetse ho ja nama that were supposed to, hore di tle di o tlisetse nama. that they may bring you Ke meat. tla o fa le metsi I will give you water, a fresh a kwallang fresh water from the a stream tla tseba ho matlafatsa. that will empower you. Wena o etse You letho will not do o anything. dule moo mo leng teng Just stay there. hobane bophelo ba hao For your life bo bolokehile matsohong a hao. is safe in my hands. Ke ho Jehova fela. It is only with Ke ho God. Jehova fela. It is only with Saule God. ha a batla bophelo ba Dafita. When Saul was looking for wanted the life of David, Temana teng e re ba balehela lehaeng le leng ba re ke la ene kgedi. the verse says they ran into a cave, Ante Saule ha a hlokomela hore and Saul did not realize that Dafita o kene pele ka hare ho lehaga.
that David went first into the cave. Saul o ne a batla ho lo bolaya David. Saul wanted to kill David. Ke batla ho bua ka motho e bophelo ba hae bo bolokehileng matsohong a Jehova Modimo. I want to speak about a person whose life is safe in the hands of Saul God. o theohile le masole Saul went down with his soldiers. a lo batlana le David. He was looking for David. Bane Davida o na sale haufi le nka tulo sa boreng. For David was about to be king. Bibele e re The Bible says, ya re ha Saul a le lehaheng when Saul was in the cave, a re o bahlanka ba hae a ke le ngemeleng ka ntle. he said to his men, "Wait for me outside. Nako e telele ke ntse ke batlana le Davida maoto a ka bohloko. It's been a long time I've been looking for David. Re ke My kene feet hurt. ke lo phomotsa hlooho fela metsotswana ke tle ke tsoha. Let me go in and rest a bit." Bibele e re ya re ha a qeta ho kena And the Bible says, after entering, a ntse Davida le bahlanka ba hae ba dulelletse ka hare ho le hahaleng. David and his men were sitting at the back. Bahlanka ba hae ba re ho yena hlokomela. His men said, "Beware. Modimo o file sera sa hao matsohong a hao. God has given you your enemy into your hands." Ya ba bophelo ba Davida bo ba matsohong a Modimo bo ya bolokeha hobane le sera sa hae se itlisitse ho yena a sa hlokomela. And David's life was in God's hand, and he was safe, and his enemy had brought himself to him. Modimo o tlo tseba ho pata God will be able to hide you, le direng tsa hao. even before your enemies. Tse ding tsa dira tsa hao Some of your enemies ke tse phetseng le wena nako e telele. are those that have lived with you for a Di se di long tseba time. le di-maneuver tsa hao ha o le ka hare ho bothata. They know everything about you and what Ba you do bang when ba you're in bona ba o trouble. etseditse le maraba hore ba tle ba tsebe ho bona hore bophelong ha ona moo o yang o kwalletswe ka hare o kekebe wa etsa letho hobane ba ya o tseba. Some of them know you so well that they've set traps in front of you because they know you. Hobane Modimo ke Modimo ya tsebang ho lwanela ya mahlokong. For God is God who is able to fight for one who is in trouble. Bana ba Catechism ke a tseba hore ba rutwa ka pele ha confession. The Catechism class are taught about the Belha confession Le di-confession tse re nang le tsona kerekeng ya and rona. the other confessions that we have in this church. Na le lentswe lena le reng Modimo o haufi le bohle ba pelo di robile. There's a word that says God is nearer to those who have troubled Jwale ho us. feta tsena tse re di utlwang le kereke ya rona re a dumela Now, more than everything that we've heard, even in our church, we hore believe matsohong a Modimo ke moo re ka pholohang teng. that in the hands of God is where we find our salvation. Ke ka hoo ke ne ke bina difela tsena tse pedi. This is why I sang the two hymns. Tsietsing tsa letswalo re bitsa ho wena. In times of trouble, we call unto you. Ha o se o bitsitse ho yena o ya kopa hape. When you have called unto him, you ask again. Jehova motsamaise ngwana hao ya sepelang. Jehovah, travel, walk with your child. Jwale baratuwa le metswalle Now, beloveds and friends, re a bona bophelo be re bophelang. we see the life that we live. Hara beke mona re bone ho ya ka moo dintho di leng ka teng. We saw what transpired during the week. Lefatshe le phatlohe fela batho ba dutse. There was an explosion while people were Ba just bangata sitting. ba lahlehetswe Many have lost. ke hore ba ka kenya lekeno hore malapa a bona ba phele. They've lost how to help their families survive. Hobane ne le bang ba ditekesi For they were the owners of taxis. bana ba bona ba phela ka tsela eo. Their children survived through Na them. le ba bang ba ne ba palame tsona taxi tseo. Others were in those taxis. Ba bang ba bona ba ne ba ya mesebetsing. Others were going to work. Ba bang ba ne ba le lokisa hore ba ye mesebetsing. Others were preparing to go to work. Empa re bone se hlahileng. But we saw what happened. Empa bomme le bontate re na le lentswe But brothers and sisters, there's a le tlang ho word. rona ka hore The word that comes to us and ke ho says, Jehova fela mo bophelo ba rona. it is only to God that Ke ho our Jehova lives, fela bophelo ba rona. it is only to God that our lives. Matsatsi a mang ha re utlwisise le ho tseba. So other times we don't understand and we Hore ha o don't tswa ka know. tlung o re Modimo ke ho wena fela mo bophelo ba ka bo bolokehileng teng. When we leave the house, we say, God, it is only with you that my life is. Ke tse kae dikotsi le dintho tse re tlo di phema hobane Modimo a utlwisisa hore o tlameha a tla re fupare a re sireletse. How many accidents are we going to be saved from by God, the Lord God that we pray? Wena bomme le bontate
Brothers and sisters, hoseng a letsatsi la kajeno this morning, dumeleng ke tle ka le reng fela allow me to say to you, ke o Jehova fela it is only with God mo bophelo ba rona bo ka tholang phomolo. where our lives will find salvation. Jwale ha re yeng Now let's go re lo buisana le yena and talk to God. ho tsohle In everything, tse ding tsa tsona mohlomong ka ba some of the things ke maybe tse se re bona hore ha sa tla re di pheta, we've seen that we cannot do. tse ding tsa tsona e ka ba Some of the things ke maybe tse tlo re kgutlisetsa morao bophelong, will take us back in Ha re sa life. kgona- We were not able to empa do them. ntumeleng ke re ho lona Now allow me to say, ke o Jehova fela. it is only with God. Na le matla a ho fetola boemo, There is where He will turn your na le matla a ho situation. fetola boemo, He has the power to turn the na le matla a ho situation. fetola boemo He has the power to turn bo your bong le bo situation. bong, Any sa situation. kgathalatsehe bo boholo kapa bo It bonyane. doesn't matter if it's big or E small. ka ba kamanong tsa hao le ngwana hao, It may be between you and your e ka ba child. mesebetsing ya rona, It may be at your e workplace. ka ba dikamanong tsa rona tsa lelapa, It may be in your e ka ba relationship. metswalleng ya rona, It may be with your e friends. ka ba bonngweng ba hao, In your own unit. ha o ntso leka ho lokisana le botho ba hao. When you are trying to fix your Modimo personality, fela it is only with a God tla tseba ho pholosa bophelo ba rona, who can save your life. ka Kreste Morena. In Christ our Lord. Amen. Amen. Melato le makgopo na mohloki o rapela tsohle ke ntse ke di makgotso ke tla pela elo ha ke sa esidika Agena himo lefa hatse ya kutela mosono ya kanto kola Baratua ha re etseng thapelo re lebohelentswe. Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Modimo ya matla hohle re a leboha ntate a rona ya mahodimong. Modimo theotse lentswe la hao. Ntate ya matla hohle re utlwile dikateng tsa lona. Modimo ya lokileng re a leboha ntate ya lokileng. Ka ho bula ditsebe tsa rona tsa nama le tsa moya. Jwale ntate a rona mahodimong re a kopa. Tlo le boloke ntate a lokileng ka hare ho dipelo tsa rona. Le fetole molodi o monate ditsebeng.
Modimo wa Israele le be dikelellong tsa rona ka mehla le hlokahala ntate a lokile bophelong ba rona re se ke ra sokola le hopola mme lona ha le fihla ntate ya matla hohle ka mehla le lo ntjhafatsa motho wa ka hare motho ya le hloka Modimo wa Israele motho ya tla matlafatswa ke lona hlonolofatsa molemo ntate ya lokileng ya lokileng hlonolofatsa phutheho yena ka kakaletso Modimo hlonolofatsa ba keneng ka kwano le ba dutseng hae marangrang mohlomong ba tla le utlwa ba tswa teng Jehova re etsetse sebaka ka mohao le ka lereko la hao o re tshitse ka dinako tsohle le bofokoning ba rona Modimo re ha re le ba le o ikopela tshwarelo ka dibetsa rona tse re di etsang ka mehla le matsatsi ka dikelello tsa rona ka ka melomo ya rona di ka diketso tsa rona tse ding tsa tsona Jehova ya lokileng di etsiswa ke hobane re tlangwe ke sebe mme monate wa sona o re hloleisa ho kgawana le tsona empa re utlwele ntate ya lokileng re tadime ntate ya matla hohle o lwanele ka mehla le matsatsi ka Kriste morena amen sebakeng sa jwale phutheho ya Modimo e ratehang ha re bina se fela re fa lekgotla ho etsa ka moo ba tlwaetseng